Hermana Eva y Martín, ahí pantalla apagar brinque. Fallas técnicas, mía. Hermana Eva, a ver micrófono, chico. Hermana Eva y Martín, ahí. Eso, está bien. A hablar y me ha hecho ¿qué se llama? Camarita te aprieta y camarita va a estar en Chalaytum. Ari. Y Martín apagar brin camarayita. Mana apagar. Ahora sí. Ya. Y esta es profesional, Evita, para manejar tu tablet. Internet wanchu kashanki o antipushungi cha internet y mena cheso cha aparatito washulanchu manachu. Mana chayña basta chura hanallata puni ma churaygus pasipun nanoymi. Ay, es más cero. Créditos anticipos. Ya. Abraham. Chay 10 pesos cargargan chay crédito tagane tuku capus 3 pesos ya casa. Sí, he comprado para que entres a la reunión, pero ni aún así no has podido entrar. 7 bolivianos, 1 giga he comprado. 7 bolivianos he gastado No, en esta. Sí, 3 pesos tendría que haber. Claro, el sábado, para tu reunión de precursores te lo he comprado. 7 bolivianos de gas y por eso 3 pesitos nomás te ha quedado. Sí, 3 Con pesos. eso, ni con eso ha entrado, ¿no? Sí, con eso. Doble carga era, pues, para que le dure. Creo que tienes que ser cliente más de 6 meses, ¿o no? No sé, porque la hermanita recién nomás ha comprado el chip. Y las demás. ¿Eh? Pues no sé, no lo he intentado tampoco. Ay, hermana Fernanda había sido él. Martita. Marta. Martita, niya. Martita, Imaynanya. Marta Fernández, Imaynanya. Micrófono y apagas, Amat. Marta Fernández, Imaynanya. Parece Marta. Grave. ¿Ya? Ya. Buenas noches, hermana Marta. Buenas noches, hermana Eva. Igual es ya casane, y mañana casan, cuida cusanque. Wala, ñañita, y piscusis, jacachan, si cuigi mai cusis gata. Igual es pachan, no gap más y como y más racho, más y cuconcho caído. Edgar Wang Nayawan, si kuna kusani, Jontawan, Teofilatawan. Wilmer, ¿puedes cerrar sesión, por favor? Has vuelto a entrar con la cuenta de la congregación. Ya, pues, Oraña ahí. ¿Será que pueden ponerme de coanfitrión, por favor?
Gracias. Ok. Vale, hermanos Ney, muy buenas noches. Alguien jamusa kaichis kai tanta kuin chekman, cristiano causa ninchis tanta kui. ¿Chani? Nanga gallarisunchis kai tanta kuita, chay paja usta keita takrisum, chantados mañakui. ¿Ya? Ñaupastaga, takrinachis kai taki número 51. Taki número 51 ni, Jehová Diosman, causa en inchekta copuncha. Kai takita, orjos akashan Mateo 16:24. Kusiwan takrinachis, pantalla piloxenga, chay takita. Mañakusuncha. Maimuna kuinio tate Jehová. Utawan kai ñawpakaykipi kumiakamusta. Gracias, migo. Imaraykuchus tan sumaqta. Wakichipuaygu Jehová kai tanta kuita. Usumaq Dios kanki, k'acha tatajina, sumaqta gan cuidawaygu. Y chantapis Jehová, yachichiwaygu sumaqta Biblia nesta, palabra iginecta. Chantapis kapuarqaygu kay sumaq tanta kuita, punchaymanta hatun tanta kuita Jehová. Chantapis chay sumaq, chay tukuy sumaq mikhuna espiritualta, gracias nita. Kunantaj kay mikhunamanta, kay mikhuna espiritual, gracias nita munay Jehová Dios. Y matachus yachkusqayku kaypi, sumaqta son los nigupi, churayta munaygu, causa nigupi. Gracias Jehová Dios nigu, bendeciriwaygu chantapis, piskunachus sumaqta wakichikunku kay tanta kuypa. Yajinamanta familia hina, hatun chayta munaygu sutillita. Gracias Jehová Dios nigu, kunantaj kay tanta kuykuna saqayku makisnikipi, y kay mañakoyqa chachikamuygu, pawaygi Jesucristo sutimpi. Amén.
Muy buenas noches, hermanos. Ni, allen jamusakaichis, kai cristiano causeninchis tanta cuininchefta. Ñaupachta, hermanos ni, kai semanapaj, ñaurinanchis carga, números capítulo 30, capítulo 31. ¿Ichari? Y mata yachakusun. Bueno, ñaupachta, yachakusunchis, kai bibliamanta suma yachichikuna niswa, nishanchefta juntana. Y maraigu may importante kaita, juntananchef punitien, wancho. Chantapis, hasta wampis, videos ta jawarisunchis, y mainatachus, Jehová Dios lo quichierga predicanapa, demostración tajina. Chantapis, Dios pasguascas min mante achakuna nisca chaipino manta sumahte achakilas. ¿Sí? Maisumah. Charaigu, min caregu sumahta, kai tanta cuipi, comentan aikichehpa, atienden aikichehpa sumahta, y mareikuchus, Jehová Dios, ajinamanta kusichita atisunchi. ¿Sí? Cuare. Kunanga, Gallarisunchis kaita, Biblia manta suma echechikun. Niskanchefta juntana. Y chepaga minkarizun, hermano chefta zenedot. Gracias. Parlarina israelitas manta, ¿ya? Payuna manta maite echakusuman, ruaskankumanta, parlaskankumanta, tukimata, Jehovapa, ruaskankumanta, yachakusum. Kunan parlarina paiguna israelitas, paiguna imatachus, kunanku kaskanta, kunanku punikarga. Chay kunanku ka mana obligaskachu paigunaga nejkanku, uskaygunis nispaga mana. Imatapis Jehová Dios pa Dios mangoitaga, kohkanku tukuy songo, y kunanku karga. Chari, paiguna compromiso, por ejemplo, acá israelitas niskanku, imatachus koskayguna gayuga, niskanku, chayta juntananku karga. Chayta tahri, claro, mano obligas kachupayguna nergan. A ver, kawarina kay israelitas kausaynin manta palariskankuta, kay números 30, 1 y 2 teñawirisunchej. Chay pastan cuenta gorikunapa. Números capítulo 30, versículo 1 y 2 ñawirisunchej. Nin, Moisés ka israelita ayumanta kurajkunaman nerga. Kaita tata Dios ka nisunkicha. Sichus mayrempis imatapis konanta nin, chayri, juraspa nin imatapis konanta chayga, ruanampuni tiyan, imatachus ruasaj niskanta. A ver, ukurina chay niskankupi. Kay chay niskaga más o menos un juramento hinakar, juramento ga. Por ejemplo, pillapsa autoridades manzinchaga, chegamanta, autoridades jawanku cheganta niskanta, jurachin. Enchare, en su juramento ruan. Chay juramento ga ni tamona imatapis nega compromiso, ruanamp, juntanampa. Aquí. En Jehová paigunaga imatapis ruaita monarganku, imatapis koita monarganku chega. Entonces, paigunaga juntananku punikar, porque Jehová pa leinen man paiguna churakurang. Es decir, ni son man almanku watasca carga. Watasca hina zikurega, porque paiguna niskan kureo almanku ni tamunanchak causaininku. Causaininku. Simana juntanku cheri, puchachasca kanku man carga. Porque paiguna mana hasipakchu chay niskankuta hasichu carga, sino que juntananku. Kunan jawarina kay ñawirilla sumpuni kay números ta. Kunan jawarison imayatachus wakin israelitas mana prohibiskata ruananku tanijkanku ruananku. A ver. Isaías números 30, 3 y 4 tanas kuñawirison jawai. Nin. Ichapis uksipas tatampa maquillamperas kachaspa imatapis tata Dios mangonanta nin, chayri imatapis ruananta nin, sichus tatan chay niskanta uyarispa mana imatapis ninchayga, chay sipasqa juntanantiyan, imatachus qosaq niskanta, chayri imatachus ruasaq niskantapis. Chayri, entonces kayta imenata entiendes, sichus uksipak wa familia tiakor, tatampa atinillampera, chay wasillamper causa kushar.
Jehová pacta imatapis ruananta nerga chayga, entonces tatanta mana oponikorgachu. Nisuman patan mana, entonces ma, chaynis kayitaga mana allinchu kaman, mana ruaychu wawaynin mankara chayga, tal vez sagachin mankara, ¿yari? Pero si tatan mani maninchu chayga, entonces chaynis ganga, puntanan punikarga, ¿yari? Entonces chayga, entonces para Jehová paklainin man wataygukun, y hinamantataq mana huchachasqa kanapaqa puntanan punikarga chaysipakuqa. Entonces piskunamanta hastawan palan. Jehová yachan, Jehová Dios ninchiqa yachan, imatapis nisqanchiktaqa puntananchiktapuni, yachan. Atinapaq hinallataq no pipis, kay israelitaspis, atinapaq hinallataq imatapis niqkanku, o sea, ruwanankupaq hinallata. Mana ruway atinankupaqa mana paykunapis niqchu kanku, ruwasqayku, niqchu kanku, sino ruwanankupaq, atinankupaq hinalla kaq. Entonces, piskunata kunan kaypi astawan kashallankuta. A ver, piskunamanta palashan kay números 36 al 9 kunan ñawrisun. Números 36 al 9, jawarich, kaypinin. Ichapis warmi imatapis ñawpaqtaña, tata Diosman konanta nerqa, usqayyata palarparispa, chanta kasarakun. Sichus gozan chayta uyarispa mana imatapis ninchayqa, chay warmi imatachus konanta nerqa, chayta juntanantiyan. Chayri imatachus ruwasaq nisqantapis. Sichus yachaytawan gozan mana munan chayta ruwananta chayqa, manaña juntayta atinchu. Imatachus gozan nisqanta. Nitna gozaq nisqanta, o sea, chari imatachus qorganin chayta nisqanta manan juntanmanchu gozan niqtin. Imatachus ruwasaq nisqantapis. Tata Diospis manallata juntanallantapunichu nin. Sichus viuda chayri agasqa warmi nenqa imatapis tata Dios mangonanta chayqa, juntananpuni tiyan, imatachus gozaq nisqanta. Echari Jehová Dios ninchaqa yachan. Kaypiqa, por ejemplo, goza ninman chayqa, entonces mana atiwaqchu kayta ninman karqa chayqa. Jehová Dios ninchaqpis chay juntanantaqa mana juntanantapuni munanmanchu karqa, sino que chaypi quedakunman karqa. Chari yachan, Jehová Dios ninchachan. Kaypanta imatan noqanchik yachakunchik. A ver, t'ukurinchakchu kaypi. Kaypi sipakus kanchik, casados, viudas, puede ser. Entonces, kashanchik. ¿Ya? Tukuypis niraq bautizakunapaqa Jehová man qokunchik. Y kawsayninchikta qonchik. Noqanchikqa ninchik Jehovapaq kawsapusunchik. Paypaq kawsasun, pay puñusun, ninchik. Imatapis ruwananchikpaq noqanchik nikurqanchik. Atisqanchikmi hina ruwanapaq. Pero kunan tapurikuna juntashanchikchu. Chay goza, imatachus ruwasaq nispa nirqanchayta ruwashanchikchu. Ñawpaqsitupi qallariypi bautizakunapaqa mayta predikaq kanchik, imaynasmantapis predikaq kanchik, willaq kanchik. Kunan imaynataq chay ruwashallanchikpunichu, imaynamantapis ruwashallanchikpunichu kay tiempopipis, kay a veces kay tiempopi astumpa mas atikullanchik, pero chaypawanpis kallpakushanchikchu juntananchikpaq. Mana pipis obligawarqanchikchu noqanchiktaqa Jehová servinay tiyan, Jehová mahaywakunay tiyan. Mana. Noqanchikmanta tukuy songo Jehová yachanchik, Jehová Dios ninchik kasqanta, sumaqtaraq yacharqanchik, entenderqanchik, pichus ruwawarqanchik, imatachus ruwasunchik, ima suyakuyniyuqtaq kanchik. Sumaq yachaspa entonces Jehová ninchik maykusiwan ruwasaq kay. Entonces, juntananchik kashan tukuy nisqanta, reuniones man hamuspa, reuniones imatachus ruwana kasqanta ruwaspa, wakichikuspa, willaraspa, noqanchikqa tukuy chayta yacharqanchik ruwananchikta. ¿Chari? Entonces, kunantaq chayta juntashanchikchu, chay gozaq nisqanchikta ruwashanchikchu. Israelitasqa huchachasqa kananku karqa, si es que mana payguna juntankumanchu karqa, es mejor mana ninankuchu karqa.
chari mana huchichas kanango. Entonces, kay no ganchakta kay pachawanch kunanga kunan tiempo ga hasta wampis kay sahra tiempo chayama muktin no ganchak kay pakunanchakta tukuy Jehová imatach mañawas kanchakta imatach kunanchkarga puntananchakpa. Hasta warak sahra tiempo chamonga. Hasta warak yaki tiempo mana atina tiempo problemas hasta warak chamonga. Entonces, imagínate, si mana kunan tiempo at senjak chega sayarba pusuch. Jadi, mana aterbawa sumangna chuchaytari yaki kama no ganchak. Chayra gusama hermanos ni kay pacharikuna imatachus qosaq nisqanchikta Jehovaman qunanchikpuni tiyan. Muchas gracias, hermano René. Mike Achito, y matachus prometenches, mis cancheftani, un tananchef pumitia. ¿Chari? Suma. Kunanga, suma hechechi kunata mascana, partema y sunchis. Y che pagamen carizón, hermano chefta. Vicente Escobar, por favor, hermano. Villariscay. Igual kunan kay semana números 30-31 ñaverina chkar kunantas ñawpaqta mascarisunche kay números 10, 11, 12. Mayren ñañataq, mayren wawqitaq leerimumma. Ayudarían que por favor, hermano Javier. Hermano Roberto, Ami, hermana Domitila, Harishan Maki. Ya. Hermanita Ami Saday. A ver, leer bye. 10, 11, 12. Pinsantina. Ni. Ichapis kasarasqa warmi juraspaninman. Imatapis. Tata Dios mangonanta. Gozanpa wasimpi kashaspa. Sichus gozan chayta yachaspa mana imatapis nin. Manata hark'an imatachus ruwashan. Chayta chayga. Pay junt'ana tiyan imatachus gonanta nerga. Sichus gozan yachaytawan mana munawan chayta ruwananta chayga. Mana Tata Dios ganinchu junt'anantapuni. Imaraykuchus gozanga chayta mana munanchu. Paches, hermana. Kunan tapuynin chay ñaveres ancha mañana. Imaynata yachanchaq el gana allillampa qhawasqanta ana wawan Samuelta Diosman qunanta nisqanta chayman kutirichimuas hermanita. Hermanita Ana, hermanita Eva o Harishan Maki. Hermanita Ana. Ya. Anaga Diosman orakusaspa juramento en energa de que wawitata papunankupa Jehová. Kosanga chay juramento taga atinman carga de saceta. Paipisca chinka corga de acuerdo caspa. Paches, hermana. May sumah tenemos. Hasta wan. May sumah. Hermanita Eva, hermanita Domitila o Harishan. Eva, por favor. Eso es. Micrófono guita hapichi hermanita. Gozanga de acuerdo churacorga hatun pajawarga chay decisión minta anafta.
wawitata gopunampas porque pay mañacorqa itispa apanampas tatancha Jehová wasinman Nazareo hina pay chaypi sirvinampas tatanchata ni navaja hamunanta umitanman entonces pay ititawan aparga uhu wakatawan harinatawan ofrendata hina tatancha Jehová man y wawitata usaporka Eli ñawpaqin. Paches hermana y ari mai suma ari ahina apaga si tu tawan mayan yang mayan hermanas. Hermanita Julia Ojalisco. Hermanita, por favor. Ari chanitas derechos carganco y decidida. Jehová Dios pa guaguas nincutat agaita. Sansón tajina y como hermanita nergaña. Entonces chaireiku alcana como comentaban cuña de acuerdo carga mana oponicuracho. Hermana, mais estava aqui palas kan mas escreve apa ini mata Biblia mana Biblia terlihat baca mantra wanita ini por favor. Manita kain baca. Makis kanchu. Imata nergari. Imata nergari. Ya, hermanita Emanuel, por favor. Ya no porque mana kanchu. ¿Cuál? Mala cancha, Max. Bueno, muchas gracias, hermano Vicente. Sumasta Wakichikunki.
Kay parteta, entonces, chayta, tukuipi, ¿sí? Kaypachakunanchik tiyan, Bibliata leenapaj, y chantapis, sapa semana, iskay capítulo tusta, yachachiwanchik leenanchikpaj, y chaypaj, sumaqta, minkaraypi, kepan semanapaj, ajinata, ñawrinanchikpaj, y chanta, waj yachachiykunasta orfananchikpaj, Kunanga, muchas gracias, hermano Vicente. Sumasta wakichikun. Kunanga, Biblia manta ñaurisunchis, ¿ya? Mascarinachis kai números capítulo 30, leerisunchis versículos 1 al 16. Números capítulo 30, mascariwachis, por favor. Versículos 1 al 16. Y chepaja, mincarisunchis, hermano Chekta José Jiménez. Sumachto yatzkaigo, hermano. Moisés israelita ayumanta kurajkunaman nerga kayta tata Diosta nisunkichik sichus mayqinpis imatapis gonanta nin chayri juraspa nin imatapis gonanta chayqa ruwananpuni tiyan imatachus ruwasaq nisqanta ichapis sipas tatanpaq makisnillampiraq kashaspa imatapis tata Diosman gonanta nin chayri imatapis ruwananta nin sichus tatan chay nisqanta uyarispa mana imatapis nin chayqa chay sipasqa junt'anan tiyan imatachus gozaq nisqanta chayri imatachus ruwasaq nisqantapis chanta sichus tatan chayta yachasqa mana munan chay imata gonanta nitaq ruwananta chayqa hinamanta saqellan manataq junt'anqachu tatan mana munasqanrayku tatanqa mana junt'anantapunichu nisqanrayku tata Diosqa mana mañanqachu junt'anantapuni ichapis warmi imatapis ñampaqtaña tata Diosman gonanta nerqa usqayllata parlarparispa chanta kasarakun sichus gozan chayta uyarispa mana imatapis nin chayqa chay warmi imatachus gonanta nerqa chayta junt'anan tiyan chayri imatachus ruwasaq nisqantapis sichus yachaytawan qosan mana munanchu chayta ruwananta chayqa manaña junt'ayta atinchu imatachus qosan nisqanta nitaq imatachus ruwasqanta nisqantapis tata Diospis manallataq junt'anantapunichu nin sichus viuda chayri t'aqasqa warmi nerqa imatapis tata Diosman gonanta chayqa junt'anampuni tiyan imatachus gozaq ichapis kasarasqa warmi junt'aspa ninman imatapis tata Diosman gonanta
Gosampa wasimpi kashaspa sitios gozan chayta yachaytawan mana imatapis nin manata harkan imatachus roashan chayta chayga pay kuntanan tiyan imatachus gonanta nerva sitios gozan yachaytawan mana munanchu chaytas ruwas manta chayga mana tata Diosqa ninchu puntananta uni imaraykuchus gozanqa chayta mana munanchu gozanqa atillanqa hoy niyta chayri ama niytapis imatachus warmin gozaq nisqanta chayri jurasqantapis sitios gozan chayta yachaspa qayantinkama mana imatapis nin chayqa chaywan niyta munan warmin imatachus tata Diosman gozaq nisqanta puntananta sitios gozan chayta yachasqanmanta qhipataña mana usqayta imatapis ninchu chaymantaraq qesachan chayqa payqa warminpa huchanta apanqa imatachus tata Diosman gozaq nisqanta mana untasqanmanta chay imasta tata Diosqa kamachirqa Moisesman imaynatachus qhari warmi ruwanankuta imaynatachus sipaspis tatanpaq wasimpi kashaspallarak ruwananta. Eso, muy bien, hermano José. Sumasta wakichikunki kay versículos talenapa. Sumasta wakichikunki hermano y sumasta zuanki y sumasta kalpachakuranki. Seguramente practicaranki y maisumas chay carga. Chantapis kay folletón pis niwanchijina chayta zoranki. Sumasta oyachinki ni suman palabritaste, ¿chale? Allinta pronunciana, chayga maisum. Chantapis kay detallito icha siento por ganchik tu kuip, ¿sí? Chayzato pacha ichapis celular ta sonarita gallarera, ¿sí? Entonces, imata a veces waskuti pasawanchej, bueno, chayzato timbre pijina churanchej, entonces mana sumachtachu leita de hawanchi, chay, tapewanchi. Pero gan hermano José, gan kaimana chinyacheranki, se la neguita, ajinamanta mana anchatachu distraer ganizón, chay tamay sumakat. Chayga ma igual aquí hermanos ni. Entonces ajina pisapa tanta kuipi, mana wagachinapa hina celular ta chinyachinanche, tanto pincha, chayga maiso, ¿no? Entonces, ajinatata hansuanki hermano José, ajinamantata sumasta chachiwanchi chaita, la ninchespi a veces timbre pijina churanche, entonces fuerte tazonan y chay dato. Entonces, como gan churaranki, chinyacharanki su la neguita, ajinatata tapa tanto kuipa canantian tu ¿sí? Chayga sumasta zuanki hermano. Gracias, Nigo, hermano José. Chantapi sumasta lerinki, chayga mai sumas carga, ñopa. Bueno, muchas gracias. Ajinapi entonces, hermanos Ney, tukunchis, kaiñopa partepi, Biblia manta sumo y achachikuna. Kunanga,
Sumachta yachachinachik partema yaygusonchik, ¿ya? De visita, kaipaj, y chantapis, hermanos ni, kawarizunchik un video, ¿no? Chay video pic achitu kasha. Kawarganchik chayga maizum. Chantapis, sapa particitupi, sayasunchik, ¿ya? Chay sapa particitupita, tian ukta puisito. Chay tapuisito zasunchik, y chanta cancuna, parlarita atinkichis. Bueno, entonces ajinamantas zasunchik, no pastaga, kawarinachis, kai video. Yo le puedo, por favor. Ñawpak semanapi parlarirqanchis Diosqa kay hallp'ata paraysuman tukuchiyta munasqanmanta. Chanta, imaynata yachasunman Diosninchik chayta hunt'anantapuni. Mana yachanichu. Chayta yachasunman Isaías 55:11 leerispa. Tania, leeriwaqchu? Ya, ajinallataq kanqa. Noqa simiymanta lluqsiq palabraqa. Noqa manga mana ch'usaqllachu kutimunqa. Mana chayqa noqa munasqayta ruwanqa. Imapaqchu noqa kacharqani chayta hunt'anqa. Vale, maizuma. Entonces, tapuisito chaypi niwanchej, hermanos ni, imaynata kaychunka versículota sutinchawa. Jehová Dios nisqanta juntasqanpi atinekunapa. Imata nirisun. Imaynata sutinchasunmani kay versículo 10. Imaynata sutincharisum. Hermanita Carla, por favor. Chay texto piso a su tita ni wanchi que Dios wa palabra kaisaga mana chusachu kutimunanta y chay pisikuchiwanchi que imach Jehová munansi o si junta kunanta puni chay pita atiene kusuma. Más una cual. Suti entonces chay textos de kuchiwanchi, ¿no? Kunan a ver, continuación y matachos chay video piniwancha, por favor. Gracias. Kaytaqa Dios puni nerqa. Chaywanpis imaynata yachanchis nisqan hunt'akunantapuni. Pay nerqa, noqa manga mana ch'usaqllachu kutimunqa. Suma hichari, Diosninchik hunt'anantapuni nin. Ajina. Kay versículo nisqanman hina. Diosninchikqa nin munayninta hunt'anantapuni. ¿Creenkichu Diosninchik munayninta hunt'anantapuni? Ari, creeni hunt'anantapuni. Ari, ajina kashan. Payqa munan tukuy runas kusisqa kawsakunankuta. Chayta reparachiwanchik munayninta hunt'ananta. Chayqa sumaqpuni. Noqapis chayta nini. Hinapis imaynataq kawsay kanqa Dios imatachus nisqanta hunt'aqtin? Qhipan semanata chayta yachakusun. Maizumaj. Vale, entonces, chanta kunanga. Imaynatataj causa ikanga Dios y matachos nisqanta hunt'aqtin. Ima publicación tata haywarisunman kay manta. Astawan yachakunapas. Wasiyos unaqa astawan yachakunapas. Ima publicación tata wales kan sagananchikpaq. Kay manta astawan parlarita munanchik chayqa. Hermana Julia, por favor.
Ari imatapunitaq Biblia yachachin chaypi ñawpaqsitupi ñawillasan imasta Biblia yachachin y chaypitaq dibujos tiyan y ashka manaña wañuypis kangachu Biblia o sea Jehová Dios munayninta juntaqtinqa ni ongoy ni wañu entonces chayta sutincharispa qallarisunman yachachiyta. Eso, Maizuma, gracias, hermana. Entonces, hermanos, ni chaikas, ¿eh? A ver, kunanga, si continúa son ahorita que hay video. Chay carga, vale. Zaparan chejina, hermanos, ni ajinata zwanapaka, chaypi yachachiwanchej y mata. Estaban apaykachanapaj y mata. Apaykacharita tisuman. Hermana Carla, por favor. Biblia estaba apaygachanata ahí, ajinamanta zunaspis de parangangu que imatach no ganche, predicanche, mana no ganche, lamanta chukase y managa, Biblia manta punicas ganta. Es más importante, ¿sí? Vale. Y de paranchejina chantapis, kaikit de enseñanza nisga, apaycachaita atlinche, ¿sí? Biblia sincheo, ¿sí? Chaga maizum cash. Especialmente que hay teléfono nesta para las pa, entonces, se visita hasta Zuanapa, chaita Zuancha, ¿no? Y chapis maga en la zeta aparichita pinches, chaga maizuma cacha, y clientata. Hay herramientas, Jehová Dios, guaquichipuancha, ¿no? Apaicachada por su mano. Hay tanto que ni chef pichaita, ¿y chari? Bueno, imagínate entonces, Zuaita Tizuma. Maizuma, Kunanga, hay demostraciones hasta Kunanga Kawarizunchi, de visitas, ¿y? Y Chepaga, Minkarizunchis, hermana Chesta Jael Camacho, y Ana Parengat, hermana Loid, ¿y? A ver, Chaita, Uyar Jaigo, hermana. Alejandrina y Alejandrina se les perdón. Ah, perdón, Alejandrina y Ana Parengat, hermana Jael Camacho. Imaynaya Jael, ñawpaq semanapi parlarirqanchik, Diosninchis kay aypatuq paraysuman tukuchinanta. Chayta imaynata yachasumun hunt'akunanta. Chaypaq leerisunchis Bibliata kay Isaías 55:11. ¿Kan leeripuwankimanchu Jael? Está bien. Chaynin, ajinayata kanga noga simimanta Joseph palabraga. Noga manta mana chusajyachu kutimonga. Mana chayga nogas munasqayta ruanga. Imapaqchus noga kachargani chayta junt'anga. May gracias. Entonces chaytan en Diosninchis, ¿sí? Kan chay versículo leerisqaymi imata entenderinki. Kaypi nin que Diosninchesqa imatachus nisqanqa mana chay nisqanqa mana ch'usaqllachu kutimunqa nin. Ari, entonces el versículo nisqan Diosninchis nisqan hunt'akunantapuni ninmi. ¿Kan creenkichu chay nisqan hunt'akunantapuni? Ari, creeni chaypi. May sumaq. Entonces Diosninchis runashta kay papi may kusisqa kawtiyakunankuta munan, ¿eh? Pero chay imaynataq kanqa kawsay Diosninchis chay nisqasnin hunt'akuqtin chaymanta tal vez astawan yacharikusunman qhipan semana kunan día hina wajirimullasqayta. Ya, may sumaq kanman siyarisqayki. Ya, Jair, kunan día hina kama kachu.
Muchas gracias, hermana Alejandrina, hermana Jael, sumasta Yana Parinki. Gracias, hermana Alejandrina. Alex, sumasta Duanki. Gayan Casaranki, Kai Folleton Chekmanta. Lección número 6, ¿sí? Y Chaipinin, Biblia Manta, sumasta Sutinche, ¿sí? Y Chagapuni, Ima Textituta, Ñauri Sánchez Chaga, ni guanches chaipi sumasta su tinchananche, tianchay texto más. Y maraigo muy importante. Y maraiguchus, ajinamantas guaspa, ajinamantas guanches chaiga ni. Entonces, pay entiende en casuma. Y achanga, chay nishanchekta, Biblia mantapuni, jamushan. ¿Chari? Entonces, chaitas guananches tien. Charaigu, chay textituta, leenches chaiga, sumasta su tinchananche. Tien hasta One Piece, y cha churaita atinches. Ejemplos, ¿no? O chanachinasta, ajinamanta sumasta, ¿no? Sumasta chaita zuan quien manay, gracias nigo, ñao palamanta. Bueno, Kunanga kai kepan cajas de visita, guas demostración ta kawarisunchis, y chaipaga min carisun hermananchesta Gladys Ledesma, y ana parengata hermanita Bill. ¿Ya? Sumasta ya el caigo, hermanos. Ya, a ver, Guayarisa que revisitaima Vilma. Hola. Hola, Vilma, buenas noches, ¿no? Guatemanta, Guayamushargay, ocupasacho cachanque. Mana, Gladys, parlari buya. Como nergay hinaka y ahorita es tiempito y campuni. Maisuma, Vilma, yampa semana pi, ustapuitan sagerganche, chayman kunan kutichinanche carga, pichari. Ah, Ari, yo yari con Gladys. Chaytapuitas carga y más tinta suya suma Dios y matachu nisganta juntananta puni. Chaypaja ñawilpuigima Biblia pica y Isaías capítulo 55 versículo 11. A ver, ñawirin pusei uyaririmos aquí. Nin ajinata. Ay, perdón. Cinco, 11. Nin. Ajinayatatas kanga, noga simimanta yoksek nisgapis, noga manga, mana chusaj yachu putimonga, mana chayga noga munasgaita ruanga, imapachu noga katargani chayta juntam. Chayña wirisin kina Vilma, imata chay texto waita munan. Que Dios chay parla sanga ruakumpuni nini. Ari, Dios nichekanin mana chusakya chukanampa kay haipata churarga. Sino entonces pa imatachus parlas cantaganin ankapuni. Chayraigu Vilma noga kaita tumpataon ujunchanapa, librito ta kuntan apachimuigima. Chay librito para titular imastata Biblia yachachuancha. Chay librito ta descargarikua. Ari, kay pitari niña. Una más carita, página 32, párrafo 2. Página 32, tari niña. Entonces, uchiquitanta que para comaña huiripugina compitigi carrera. Ya, Ari, hablaremos ya, Gladys. Que para comaña huiripugina. Dios también y matachus parlas canta duanga. Entonces, esta imagina Vilma, Jehová Dios ganinga,
Imatapas ruwasqantaqa ruwanqapuni mana qasipaqchu payqa parlan kikinchayta nisayki nuqanchikqa huchasapa runas kanki entonces imatapis parlanchik mana cumplinkichu a la última hora falla suma pero sin embargo Jehová Dios ninchikqa mana nuqanchik hinachu entonces payqa nin imachus nisqanqa ruwakunqa chayrayku kay Bibliapi qillqachisqa chaypi noqa mayta piensarinaykita munayman o tukurinaykita munayman Zacarías Vilma. Gladys sumaq entenderichinwanki mana noqa kayta unay yacharqanichu pero kunanqa tiapuwan uqtapuy imaynatataq kawsay kanqa Dios imatachus nisqanta juntaqtin sumaq chay tapuyniyki Vilma chay tapuymanqa si munawaq chayqa qhipanwan waqllamuykima kay oraciatata chaypitaq kutirichisukman chay tapuymanata chanta chay libruwan tumpatawan uqunchasunman munawaqta waqllamunaypaq qhipanta Vilma. Hari Gladys noqa siyarisayku kay oritaqlla wayharimunwan. Listo, entonces qhipankama kachun. Ya waqtiyakama. Muchas gracias, hermana Gladys. Sumasta Zuanki, sumasta Wachikunki, kay demostración tamay sumasta Zuanki. Kay piuj sumasta sutincharinki, kay politonchekmanta. Yachagana número 19, chaypi, chaymanta sutinchawanchi. Y chaypi nin zunak sungon manchay. Entonces, ima texto tachus, ima versículos tachus lenches chayga. Chayta munanchi, zunak sungon manchana. Entonces, imata zonanchis kan manchaypa. Bueno, kaypi tiene un cachito sugerencia. Y chaypi nin uyarihkunata yanapari, imaynachus kasastankutas de parakunakupa. Chayta ganzuanki Gladys. Imaynata. Bueno, ñawpaqtaqa leranki chay textota y chantapi sumaqta chay texto entiende kunapaq. Sumaq ejemplota churarqa. Ajinamanta pay de paracuota. ¿Chari? Entonces chayta zananchik ya, ¿no? Entonces, textituta sumaqta entiende chinapaq, minchejina ñawpaqta, ejemplosta churayta tinchis, o manachayqa dichanachimas. ¿Sí? Entonces chayta zanchik chayqa, chayayta atisunman nin zunaq sun. ¿Sí? Entonces, ajinata zuaita atinchis, gan chayta zuaranki Gladys, sumaqta zuaranki chayta, ñawpallamantuni. Bueno, chantapis, gracias mis sunchis, hermananchekta Vilma, Orellana, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles hermanos ni? Ajinata tukunchis, kay sumaqta yachachinachek parte, ¿chari? Entonces, Jehová Dios sumaqta wakichipuanchik, ¿no? Videota, chantapis, kay demostraciones. Ajinata, ajinamanta, predicaita tisunman willenche. ¿Sí? Kunanga kimsakaj parte mañayusunchis. Cristiano causa y ninche parte. ¿Ya? Y chepaga ustakeita takirismo. Taki número 5. Pantalla pichai takeita yoxe. Sutikun, Dios ni, zuaskas nigit ukuna página. Kusiwan takirinachis.
Mike achitupuni chaytaquita. Kunanga imata kaimanta yachakusuma. Dios paswas mi manta. Bueno, chaypaga que pancas parte ni guanche. Dios paswas mi manta yachakuna. Chaypakta sabe su hermano chekta jonte. Yachanchechu mascachos Dios pa ruwasqasnin kasqankuna. Yupayta atisunmanchu. Riqsinchechu mascapunich kasqankuna. Icha mana, wakillanta riqsinch. Wakinta riqsispapis mana allintachu riqsinch imaynapunich kasqanta. Pero chaykunamanta yachakuyta atisun. Diospa ruwasqasninmanta sumaqta yachakuyta atisun. Imaynata qawarisun videota ichanta chaypi parlarishan wakin animalesmanta wakin sach'asmantawan. Sumaqta uyarina chay videituta. Chanta tapuykunata ruwasunchis. Entonces chay videota qawarina. Kayhina ruphay pampaspi camello kawsakusqanqa t'ukunapaq hina. Jehová Diosqa camellosta ruwarqa ruphay pampaspi kawsayta atinankupaq hina. Imataq tiyan camellospa jorobampiri. Chay jorobaqa wiramanta isasqa. Chaytaq 36 kilosta pesanman. Mana ancha mikhuna kaqtintaq chay wiranqa kawsananpaq yanapanman. Camellosqa ch'akiyninpi 95 litros yakuta uqyapi uqyakapunman. Chanta pisiyata hump'isqanrayku ruphay pampaspi yakuta mana uqyaspaya semanasta ichapis killasta purinman. Chay yaku uqyasqan jorobanpi wira kasqan imaqa ruphay pampaspi mana sayk'uspa aguantananpaq yanapan. Norteamérica pega kayhina orgospi sach'asqa mana unaytachu kawsankuman. Hinapis kay pino sach'aqa ahina may pata lomaspi sumaqta wiñan, may unaytataq kawsan. Kay sach'asmanta wakintaq waranqa watasmanta astawan kawsanman. Ahina unayta kawsanankupaqtaq sapisnin yanapan. Sapisnin mana ukupi kaqtinpis karusman chayanman yakuta tarinanpaq. Chantapis kay pino sach'as sumaqta sapichakusqankurayku wayraqa mana urmachiyanmanchu. Jehová Diosqa kay sach'asta ruwarqa rumirara lomaspi unayta kawsanankupaq hina. Kay hayp'apatapi Jehová ruwasqasninmantaqa kay pino sach'aqa astawan unayta kawsanman. Pilipintosqa t'ikamanta t'ika phawaspa plantitas pogoyniyuq kanankupaq yanapanku. Chantapis pilipintosqa mana sayk'uspa karusta phawankuman. Sapawata 300 millones puka pilipintos, 4.000 kilometrosta hina, chayri 800 leguasta hina phawanku. Canadamanta pacha, Mexicopi kaq sach'arara Monteskama. Kay pilipintosqa chiripipis, q'uñipipis, sinch'i wayrapipis kawsakuyta tiyanku. Chantapis wakin pilipintosqa lihra p'akisqaspis phawasayankupuni, mikhunata mask'anankupaq. Pilipintosqa huch'uysitus kaspapis, mana sayk'uspa karusta phawankuman, lihritasninku p'akisqa kaqtinpis. Kay p'isqosqa hayp'apata puntanpi kawsanku. Chaypitaq q'uñi tiempopi runtusta churaspa uqyanku, irpitasninkutataq mikuchinku.
Chantapis chiri tiempo neras chamusahtin, haipaj pata puntan manta, ura kantunkama pawanku, q'uñi tiempo chaypi kasqanrayku. Q'uñi tiempo pasaqtinta haipaj pata puntan mankutimpuyankutaq. Ahinamanta ni mayqin animal hina, mai hina karu lugaresman rinku. Imaynata reparanku maymanchus phawananku kasqanta? Kay p'isqusqa sientenku haipaj puntampi, ura kantunpipis kaypa hina kasqanta. Hinapis imaynata punichus chayta sientesqankutaqa mana yachakunchu. Hiwaqa kay p'isqetusta ruwarqa mana chinkaspa karu lugaresman phawanankupaq. Kay p'isqusqa Africapi kawsakunku. Hayp'api thapanta ruwaspapis qochas chaynaqpipuni ruwan. Chayrayku wakin kutis hatuchaq animaleswan tinkuykun. Chay animales thapanta sarunankupaq kashaqtinku chay p'isquqa uqllata qaparin. Imayatapis ruwanman chay animalta iqichinanpaq. Wakin kutispi pachampi sayaykun, sinch'ita qaparispa liqrasnintataq kicharispa. Wakin kutispi runasmanpi sayaykun, hinayataq elefantesmanpis, wa hatun animalesmanpis. Wakin kuti chay animalesta chutuspa iqichin. Jehová Diosqa kay p'isqetuta ruwarqa, mana imatapis manchachikuspa irpitasninta hark'ananpaq hina. Sineich'in pampaspega pisillata param. Kay lugarespi kay hina kiskarara sach'asi awiñan. Kay sach'amanta maderataqa ni ima kuruspis mikukapunchu. Chantapis wakin sach'aspata ramasnenqa zaku qarayuq hatuchaq kiskasniyuqtaq. Kay sach'asqa uqllapi 15 chayri tawa ladun puraya wiñanku. Chayrayku ramasnenqa ch'ipa hina wiñanku. Pazal hinamantaq tukun. Ahinamanta kay kiskarara sach'asqa unayta kawsayta atinku. Sumaq. Entonces, ya qhawarisqanchimanta wakin tapuysitus tiyan. Sumaqta qhawarirqanchis, ¿chale? Ñawpaq kaq tapuynin imata yachachiwanchik aguantaymanta. Camellomanta ya parlarisuma. Imata yachachiwanchik. Pitaq parlarimun. Hermanay Julia parlarimun. Ari chay camello nin ashka yakuta tomaygun ch'aki tiempopaq aguantananpaq. Chantapis chay jorobitanpi ashka grasa tiyanin. Entonces noqanchikpis aguantanapaq Bibliata yakuta hina leenanchik tiyan, yakuta hina cargakunanchik tiyan. Eso, hina. Maypi purin nin chay camellito? Maypi purin. ¿A mí? Rupa pampasqa. Eso. Entonces, chaypi imata ruwanin chay camellito, imata yacha kusuma. Hina q'uñi pampapi puraqtinkupis, o ruphay pampapi puraqtinkupis, imataq mana pasanchu nin. Marco? Yaku ch'akimanta mana wañunanpaq chay rupa pampaspi, entonces chay joroban chay grasa nin hina, entonces chay
mana wañunanpaq yanapaq chay q'uñi pampasqa chay camellos. Eso. Kunan chay pinumanta chay hatun manchay unayniyuq pinu imata ruwan chay hermanay Domitila. Chay pinuqa niñi waranqa watashta kawsanmi. Entonces, chay pinuqa nin rumirara lomaspi nin karusman sapin. Chayta yanapan nin mana ch'akinanpaq. Unayta kawsananpaq. Eso. Imagina. Wayra urmachita atillanchu nin? Mana urmachinchu. Eso. Suma. Noqanchikqa chay pinu hina, entonces siga Bibliata estudiananchik tiyan. Entonces chay sapishnin karuman sapinin kikillanta karuman sapishniyuq hina kananchikpaq yanapawasun. Hina. Chay iskay kaqtapi, ¿no? Imata noqanchikpi ruwasuma sinchita sayanata. Bibliata estudianan. Eso, suma. Yakuta hina tomana. Chanta chay pesquetumanta. Imata yachakusuma chay pesquetumanta. Maymanta maykama nin viaja. O rin phawaspa. ¿Soy? Primero vienen en el sol para criar a sus guaguas y luego regresan al frío y siguen adelante. Eso. Norte manta, sur man, uralado manta, patalado manta, uralado. Imagínate vieja con y mata pa imanta de chaksuma, chay pesquetumanta. Margot. Arisumaja kaitesituta yachanche, por ejemplo, Uyanapa, Cuba, aunque mana kunan rico y Guatemala, pero aunque mal tiempo tian chiri o pues sigue que varios Uyan y mana se gusta. Entonces no ganche aquí nata sumata Uyan suma que varios yankanku y chaita junta con Uyanapa Cuba. Eso. Suma, Margot. Kunan pilpintumanta. Imata ya chachiwancha aguantaymanta pilpinto. O mariposa. Hermano y Vicente. Ari kay pilpintos y carota pawan. Paykuna qasalijitapis phawaysallampun mana saykunchu. Entonces noqanchik hina imanatapis sigue mana saykunanchikchu tiyan chubañu paychay. Chay qasalijitas yachachiwanchik haymay karu phawan. Eso, suma, hermano Vicente, hina. Chay pesquetumantawan palarin, chay último pesquet, chay nin tapitanta ruwan hallpapi, qochalkantupi nin, imitata chaymanta yachakusum.
Hermana Julia. Ari, hatucha, cortempis, mama, chuncha, respetos, más bien, sai gunchita, entonces, achacunch no anchipis, chayman, sincha, sayaita, y sigue, y paichanap, Jehová Dios, ni mata manchacus. Eso. Hatun problemas y curtim, si chane, chay elefante sin pasar chane. Entonces, ahina problemas kahtimpis, manapune, sinchita, aguanta sum. Suma, entonces, paranche hina, Jehová zuaskas ninta mana, tukuinintas existpapis, o imaina punichkas kankute expapis, yachakuita tinchis, imainachus paikuna kaskankuman. ¿Echale? Jehová Dios pa zuaskas ninman. Entonces, chaita yuya rikunalla pune, yuya ininchepi, son gonchepita, hapina chaita, chay animalitos manta. Entonces, ajinata ruatinche, ima kahtimpis, ima problema kahtimpis, aguantaita atisu, o sinchita sayaita atisuncha. Kuna ñawpaj marilla sumpun. Gracias, John, Sumata, Pincharinki. Más importante que hay cash en el manosni, que hay aquí tiempo. Pincharín, Maizoma. Kunanga, Bibliamante Achaganapa, Chepaja Sapesun, el manonchesta Marco Esco. Gracias, Gabriel. Entonces, Conan, librunchesta, kicharizuman, que Jesús Miñán, Chaimante, Chekusunchi. Y capítulo 113, Chaimante, Chekusunchi. Chaipita Nisha, talentos manta, Kikin Chaiwan, Uchi, Kanata y Achachi. Chaimante, Chekusunchi. Kunanta, Gallarinapa, Yanapa Wasunche, hermanonche, Orlando, Ñawirispa, por favor, Gallariwa. Ya. Jesús tawa apóstoles ninguan olivos orgopi kasharqa. Paykunata Jesús tataporqanku kutimunan tiempo manta. Kay mundo imasnipas tukukuyninmantawan ima señalechus kananta. Jesús paykunaman aska kikinchaykunawan kuticharqa. Chay kikinchaykunamanta uhnanga Golgeta mirachinamanta kikinchayman rich'akurqa. Golgeta mirachinaman kikinchaytaqa aswan ñawpaqtaña Jericó llaqtapi kashaspa Jesús wiyarqa. Chaywantaq yachachirqa Diospaq gobierno aswan qhipamanraq hamunanta. Olivos orgopi kashaspa wiyarqa chay kikinchaywantaq yachachisqasninman k'uchis kanankuta. Ima llank'aytachus hapisqankumantapis sumaqta hunt'anankuta yachachirqa. Jesús nerqa, cielopi kaq gobiernoqa rich'akuyanmantaq runaman. Pichus karu llaqtaman rinña kasaqtin kamachisninta wahyachispa paykunaman kapuyninta saqisqa chayman nispa. Jesusqa aswañawpaq kutipiña zey churasqa kananpaq karu llaqtaman riq runamanta parlaspa pay kikiyanmantataq parlarqa. Chayrayku apostolesqa sut'ita entenderqanku karu llaqtaman rinanña kasharqa chay runamanta parlaspa pay kikiyanmantataq parlasqanta. Karu llaqtaman rinanña kasharqa chay runaqa nira haripushaspa kapuyninta kamachisninman saqirqa. Jesustaqri sumaq llank'ayta yachachisqasninman saqirqa. Chay llank'aytaq karqa Diospaq gobiernomanta runasman willay. Jesusqa pisi tiempo yatawanña kay hay'api kanan karqa. Hinapis payqa 15 wata kuskaniyuqta sumaq willaykunata runasman willarqan. Yachachisqasnintapis chayta ruwanankupaq wakichirqa. Karu llaqtaman rinanña kasharqa chay runa kapuyninta masqa Golgetata sapa kamachinman saqirqa.
Jesús ganerga. Manka pisqa talentosta huasqa. Manta iskay nin tata uhta. Ahinata sapa man huasqa. Ruwaita atisqankuman hina. Chanta karuyaqta maripusqa nispa. Chay kamachis hapisqanku walqataqa mirachisqankutachus manachus qhawarina. Jesús ganera pisqa talentosta hap'is kamachiqqa chay rato pacha chay walqita llank'achimusqa. Pisqa talentostawanta mirachisqa. Nintata iskay talentosta hap'ipis iskaytawan mirachisqa. Talentoyata hap'is kamachiqta zispa pampata ayaytawan chayman patroninpa qoqinta p'ampaykusqa nispa. Patronri kutimuytawan imatataq ruwarqa. Jesusqa nirqa patroninkuqa unaymanta kutimuspa chay kamachisninman cuentata mañasqa nispa. Iskay kamachisqa ruwayta atisqankuman hina ruwasqanku. Paykunaqa k'uchi trabajadores kasqanku. Patroninku holqentata mirachisqanku. Pisqa talentostata hap'iqa ahinayatawanraq mirachisqa. Iskay talentosta hap'ipis kikillantataq ruwasqa. Talentotaqa asqa wawqi karqa. Runa talento wawqita ganananpaqqa 20 watasta hina trabajanan karqa. Chanta imanirqataq patrón wawqita mirachiq kamachisninman. Payqa iskaynin kamachisninman nirqa. Sumaqta ruwanki allin kamachiy. Qanqa pisi kaqpi allinta juntarqanki. Kunanta asqa imasta qhawanaykipaq churasqayki. Noqawan kusqa kusikuy nispa. Talentoyata hap'irqa chay kamachikri patroninta nirqa. Patroni, yachani saqra kasqaykita. Qanqa mana tarpusqaykita ruthunki. Mana wayrachisqaykitataq quqarinki. Chayrayku manchachikuspa talentuykita hallp'aman p'ampaykamurqani. Kayqa hap'ikapuy wallqaykita nispa. Chay kamachaqa hap'isqan wallqita mana bankullamanpis churaykamurqachu. Ahinamanta chay wallqaqa maskhayatapis qanananpaq. Payqa manapuni patroninpaq allinintachu maskarqa. Chayrayku patronqa payta nirqa. Saqra, qhilla kamachiy nispa. Chanta tukuy kapuyninta qhichurqa. Asqa mirachiqmantaq qupurqa. Chay qhipatataq patronqa nirqa. Kapuyniyuqmanqa astawan wusqa kanqa. Aswan kapuyniyuqtaq kanqa. Mana kapuyniyuqmantaq kapusqantapis qhichusqa kanqa nispa. Jesuspaq yachachisqasninqa chay kikinchaykunapi piensarinanku karqa. Paykunaqa repararqanku runasta Jesuspaq yachachisqasninman tukuchimunanku sumaq llank'ay kasqanta. Jesusqa munan yachachisqasnin k'uchis kanankuta. Hinapis mana suyankuchu tukuyninku kikinta ruwanankuta. Astawanpis paykunaqa kikinchaynimanta kamachis hina ruwayta atisqankuman hina ruwanankuta munan. Jesusqa mana munanchu yachachisqasnin qheyas kanankuta. Mana chayqa pay munan kamachisqanta hunt'anankupaq kay pachakunankuta. Jesusqa apostolesninman nirqa. Kapuyniyuqmanqa astawan wusqa kanqa. Aswan kapuyniyuqtaq kanqa nispa. Apostolesqa chayta uyarispa may kusisqacha kasharqanku. Gracias, Orlando. Sumasta ñawirispa yanapaway. Entonces, apuysitusqa ruwaspa y tukuyqankuna minq'arisqa kankichej, kutichimunaykichejpaq. Entonces, qallarisunchik. Ñawpaq kaq tapuysitu ajinata niwanchik. Talentosmanta kikinchaypi
Timantata Jesús parlaspa, perdón, Timantata Jesús parlasca patrumanta parlaspa. Yo me chapis maquisitos a yana pariwanquima. Hermana Anita Ojaris. A ver, hermana, Ana Gan parlarim. Jesús Rapa y Kikin Manta para Batalca. Eso, gracias, hermano. Ari, pai quién manta parcha. Con anchaita imaina manta y achanchi. Imaina pita chaita y achanchi. Y mata ni wanches kai Mateo 25:14. Pita chay manta limón. A ver, hermana, Domitila, van, hablaremos. Micrófono y quita, ahora sí. Jesús nergai cielo pecaj gobiernoga rich akullanmanta runaman pichus karu llaqtaman rinaña kasharaqti kamachishninta wahyachispa paykunaman Hermana, Domitila, hablaremos ya. Jesús sager gai kamachishninta pay manatach yachachirqa chay yachachiyta sagerqa chay suma llank'ayta sagerqa chay kamachishninman chaytata ruwananku karqa. Suma hasta que a ver, hasta avanza, John, por favor. Ale chaypi parlasan kay kikin chaymanta y chantanisan kay pichus cielo manri cielo pica gobierno manri chanachina uzuna kashan chayga Jesús kashan nerga tascaru llaqta manri nankargan. Entonces Jesús cielo manri pushaten karu llaqta manpis rishaman hina kargan. Entonces charay kuya chanchpay kaskan. Gracias, John. Vale, entonces, chaita, kaipi achakushanche, Jesús, patrón hina cascanta, ¿chari? ¿Qué panca está puisito ninkuna? Talentos manta kikinchaipi, timantata Jesús parlasja, kamachis manta parlaspa. Talentos manta kikinchaipi, timantata Jesús parlaspa, kamachis manta parlaspa. Hermananchis Julia, Ami ojalá, Sobe ojalá. A ver, hermana y Julia, ¿can parlarimo? Aripay pasa nanta kachishin ditus ningmata akuna ningana khele chukana karagan chaymanta parlasa. Eso. Gracias, hermana. A ver, kaita sumachtas incharinapaj, parlarisun hasta kaimanta, kai Mateo 25:15 nisqaman hina. Chaypi
Mashka runamanta haywasqa kay talentosta imata ruwasqanku kaykuna. Mashka runasman haywasqanku chayta parlarimun. Hermananchis Vilma y Carla ojalá maquinta. A ver, hermananche Vilma, chaystullata por favor, mashka runasman. Uniman goza nin 5 talentosta y unimanta goza iskaita y unimanta talentota. 15 runas mo goza talentosta. Eso, gracias Vilma. Kunan, hasta vamos tincharinapaj, imata ruanan kukarga, chay 15 runas, chay talentoso kunan. Intirun kuchu ruwasqanku imatachu ruanan kukarga chayta. A ver, Hermananchis Carla, Domitila ojalá maquinta. a ver, hermananche Carla, Gampalari. Por ejemplo, uma sagerga pisga talentosta, mira chinangu cargaiche, pisga talentos nioja, pisga tao mira cherga, iskay talento yoja, iskaita, pero che talento ta sagerga chega, mancha chicos pants mira chinanta, ampaigamos ahí, manata, ni más catap mira chiscacho. Eso, chayta ruwasqa. Entonces, bueno, runa mashkata llankanan carga, kay talentota gananampa, runa. A ver, hermanonche René, por favor, hablaremos. Bueno, chayqa mana pisichu chari. Talento a veces ni somao pisitu chari. Tal vez ya son carrimana. Talento taga chayta gananampa iskaychunka watatar llankanan carga, 20 años. Eso. Ashka watasta llankanan carga, chari. Entonces, chayte chikushancha. Bueno, entonces, kay patronin kutimuytawan, imata nisqa kay kamachisninman. Hermananchis Evita parlarimunas. A ver, hermana Eva, kan parlarimos. Micrófono y quita pico, hermanay. Cámara yatsin apaga y kunki. Micrófono y quita pico, chay heladito hina puquita tien chay teniti. ¿Ya? Ari, parlarim. Ari, que el Señor Michi Jesucristo sagarga iña naman kamachisniman sapa uhman kinsata pishkata uhmanta iskaita uhmanta uhta. Entonces chay talentos taga paikunaga mirachinanku carga uskayllata mana qhillakuspa ruwananku carga. Y kutimunanpaqtaq suyachinanku carga mashkatachu ganasqankuta. Pero kay kaqtaqri mana chaytachu ruwasqa, más bien payqa ampaygamusqa chay ruwanantaqa. Entonces chayrayku Señor Micha Jesucristoqa mayta zimarqa kay qhillata awaman wichucharqa kiru karurakuy kananpaq qhilla kasqanrayku. Eso, gracias hermana Ismahtas, tinchamun chay kella runamanta, mana mirachisqachu chay talento olqeta hapisqanmanta. Y chay iskunachus mirachirqanku chaykunamantari imata nisqa patrón.
Domitila Zoe o Harisamakita. Zoe kan parlarim. Mana uyarikuchu. O basta si no ne. A ver. Creo que John, no, Harisarang makikita eh. Chay iskay kamachisqa allinta ruwasqanku, porque nincha golqa chay talento hapisqankuta mirachisqanku chantaq patrones allinta ruwankichik sumaq kamachis nispa felicitaykurqa. Eso. Chaita. Jesucristo sea patrón, roarga, kamachis ni más de rosan comenté. Entonces, último tapo ikuna, niwanchek, y más tata Jesús se achachiskas ningman, y achachisca. Hermananchis Carla, hermananchis Alejandrina Jarician, hermananchis Domitilapis. A ver, hermana y Alejandrina, van para allá. Jesús ni yachachisqani chay kikinchaypi piensarinanku arqani payguna reparananku arqani Jesús yachachisqasninman tukuchinanku huk sumaq llank'ay kasqanta. Gracias, hermano. Entonces, paykuna estaban y matachus que Jesús paykuna manera chaita ruanan. Y chay ultimito que ni wanche Jesús apóstoles ni manera kapuini manga estaban goscacan aswan kapuini kan chay tener. Bueno, entonces kay yachaganamanta no canche y mata yachacunche kunan palarimoach. A ver, gallarisunche, hermano René, tan palarim. Entonces, que ya chagana pieche kushancha hasta pues kuchis kanamanta y matapis Jehová Dios nincha ruanatas con un tiempo. Jesús como patrón gino sagawancha no gancha huyamunancha Dios para gobierno manta. Entonces, chay tutari ashkas unas huyamunancha tiyan amas agar panancha tiyan. Entonces, kuchis kanancha tiyan. Chay rospa entonces que hay en Marin Camachis, Chusa, Uña Cherganco, Ajinamos, chicos. Gracias, hermano. Estaban y más allá Chacunch. Hermana Marta Fernández, Ampalarim. Micrófono y quita, y escuche, hermana. Manara pone apis kachukashan ni tiko pantalla ta chay rikorenga micrófono. Chay azulito rikorimsungi chayta nitik. Ahora sí, hablaré. Ya. Bueno, kaypiqa yachakunchi chay talentoqa nisuman hina Dios rexisqanchisman pachaqa chay talentotapis hap'isuman hina bautizakusqanchisman pachaqa chay talentowanpis mirachina kasanman hina. Entonces noqanchisqa maytata llank'ana kasan tata Diospaq. Chay talentota ruwasqanchis chay riqsi yachachiwasqanchistaqa mana noqallanchispaqchu yachakuna kasan, sinoqa yachachina kasan. Chaytataqri mirachispa. Entonces chayman ni rich'akun chayman rich'anachita ruwarqanchis. Chayrayku noqanchisqa sigue chay talentota mirachina kasan chay riqsisqanchista, chay
yachasqanchista yachachinallapaq, porque si no ganchis yachasqanchista hallch'ayakapusun chayqa chay mana talento wiñachirqa chay hinaqa, entonces wich'usqa kasunman mana llank'asqanchirayku. Anchayta noqa entiendeni kaypiqa. Eso, gracias, hermana. Chay ñawpaq dibujito pega chayta rikushanchik, chay churaripuasuman ichapis. Eso, chay mana mirachis runa, pero repitanta por favor. Eso, y chay pimata roeshan. Chay tompat parlarimuni. O sea, mana no ganches, mirachis chay talentos, y matachos Jesucristo, Jehová guarganch chayta, y matar robos. Hermananch Domitila o hermana Quinta, hermananch Evita. Hermana Domitila, gan parlari. Ari kaypi rikushanchik chay mana mirachirqachu chayta wisch'ushanku hawala qama. Entonces nuqanchikwanpis kikillanta kamansichus mana llank'asunman kamachisqanta ruwasunman chayqa. Entonces nuqanchik chayrayku siga kallpachakunanchik tiyan, siga willaspallapuni, yachachispallapuni. Eso. Gracias, hermana. Entonces, chayta yachacunchik kaypi. Willayninchesta, montananchesta puni, mirachinanchesta, kay Jehová Dios yachayninta, palabranta, no ganchesta, yachachiwasqanchesta, waq runasmanpis yachachinanchesta. ¿Cachari? May sumaqta wakichikurqankichik, pampa ajinata wakichikunallapun. Gracias. Muchas gracias, Chantaps, hermano Marco. Masta Wakichikunki kai partepia hinamante entonces. Mai sumasta achachikuna surfoita atinchi, kai sapa yachaganamanta libritus minchiamanta. Mai suma. Pues de pasituta hina zonachi, hermanos ni. Kaita yachakorganchak y matachus prometenches. Niskanchekta ninche Jehová Dios ninchek manchaga, puntananchek punti. Jehová Dios chaita zuarga. A pesar pai tuku ya tenio carga, pero pai de respetarga. Y matachos israelitas agliargan tu chaita, ¿no? Entonces, kikiyantata, chaita sumasta chachiwanchek, niskanchekta juntananchek. Chantapis ya chikorganchek, y mainata Jehová Dios, los gasnimanta y achachiwanchek. Chantapis, y matach, no ganchek, chay los gasnimanta y achakuita atisunman, y mainata, aguantaita atisunman kaisara. Chayra, maisuma cachito carga, animalicitos manta. Chayra, hermanos, ne, kuna imataya chakusunche jepan. Jepan semana manta. Ñopaktaga, lenanchis carga, iskay capítulos, Números, kashan, capítulo 32 y capítulo 33. Anataricuachi, números 32 y 33. Kaimanta parla. Nin? Tukui chay halpapi tia kohkunata kargunay kichek tia. Imamanta chay parlashan. Jepan semana, chay manta sumaqte achakus. Chantapis, suma humayerichi tian. Kaitapulman kutichikonga. Y maraikuta Jehová Dios israelitas maganakuskankuta bendicerga. Y maraiku Jehová Dios chaita bendicerga. Chaita sumaqte achakus. ¿Chari? Suma. Bueno, hermanos, ni tian walking anuncios y hay anuncios kashan ñaupastaga. Bueno, quilla tucucapun, hermanos, ni charaigo informes ni guita, mañaricuigo, tucuigangunata, tapa grupo pitian, chaipi superintendente, entonces, hay guarihuachi, hay una. Bueno, suma. Chantapis. Kaipitian wahuyaikunas. Por ejemplo, Dios palaktampi sumasta wakichisa kunan wakicherga kai watapa
kay sumaq tantakuyta. Kay ñawpaq semanapi kapuarqanchikmi ichari. Kay hatun tantakuyta kunanga Jehová Dios wakichiwanchik. Kay hatun tantakuyta 15 kaq días man. Entonces chayta may sumaqtaq chayta suyasanchik. Imaraykuchus Jehová Dios kunanmanta pacha pay wakichis. Chayrayku minqariyku arreglosta ruwananchikpaq imaraykuchus kay killasmanta julio y agosto chay killasmanta qhawayta atisunchis broadcasting nesta kay hatun tantakuykunamanta discursos, sumaq discursos cuerpo gubernamental. ¿Chari? Chantapis hermanos ni chaymanta estaban asambleamanta parlanapaq kay JW broadcasting kay mayo killamanta chaymanta sumaqta parlashawananchik. Minqariyku hawarinaykichikpaq arreglitusta ruwasunchis. Minqariyku chayta hawananchikpaq entero congregacionta kay domingo tardempi. Predicación pasasaqtin hawarisunchis broadcasting mayo killamanta. ¿Ya? Entonces 6 de la tarde más o menos chay hora hasta tukuyta minqariyku hawarisunchis kay broadcasting mes mayuma. ¿Charin? Chantapis Jehová Dios wakichiwanchik nin kay escuela del servicio de precursor. Chaps wakin precursor tapukunkuy. Kangachu kay watapi 2021 escuela wakin tapukun. Bueno, Jehová Dios chay arreglosta kikillantas ruwasha. Kay sunneta. Chanta chayta qhipapi astawa willariwanchik. Willariwasunchik. Chantapis yachachiwanchis contribuciones manta noganchik churayta atincha. Sichus kan hermano y hermanay churasanki contribuciones chayga may suma. Wakintaq ninku ichapis atikunmanchu contribuciones churayta internet nesta. Ari, atikun. Imaynata. Bueno, yaykuyta atisunman niwanchik y yaykuyta atisunman kay niwanchis kaypi kay donate.niwanchis kaypi página donate.jw.org. Chaypi churayta atinchik piskunachos contribuciones churayta munanku internet. Vale. Chantapis hermanos Jehová Dios kikillantaj pay harkayta munawancha. Imaynata. Bueno, sapa quilla kay recordatorios pay willawanchik. Maita cuidakunanchik tian especialmente kay tiempopi y maraykuchus kay onguega sigue llakichiwanchik hermanos ninchekta hasta wampis chayrayku sapa chayta maita cuidakunanchik tian hermanos. Jehová Dios chayta sumaqta kay precaucionesta ajianapaq hapinanchikpaq especialmente precursores especialespaq chanta superintendentespaq. Entonces chayta tukuypi, tukuypa Jehová Dios harkayta munawanchik chayta ruwananchikpa nin kay instrucciones imatachu Jehová Dios guanchik chayta sumaqta hapinanchik. Ajinamanta hark'asqa kayta atisunchik. Chantapis Jehová Dios willariyta munanchik kay willayninchikta. Kanga sumaq campaña, kay campaña kashan campaña mundial kay watamanta. Ima killapi chay kanga, bueno, ajiasa kashan kay noviembre killam. Entonces noviembre killapi hermanitos kay sumaq campañapi ruwayta atisunchik. Imaynatachu ruwarkanchik qayna watapi kikillantata. Chari ruwayta atisunchik. Astawan aswan qhipaman chayta willariwasunchik. Chantapis niwanchis imata ruwayta atisunman. Sichus hatun desastre natural kanman chayga yachanchik Jehová Dios hark'anawanchikpaq niwanchik listo kapuananchik tiyan niwanchik mochila ichari ayaqananpaq. Ajina hatun desastre natural kanka chayga chayta nin ayaqananpaq wakichisqas kananchik tiyan. Chantapis niwanchik kaypi chay wakichikunapaq chay desastre naturalespaq nin imata apaykachana kanman.
nin churaita atisunchis mochilitas ninchekman, churaita atisunchis nin mascarillas, chantapis guantes, jabón, desinfectantes de manos y nin artículos similares, ¿no? Entonces, chaita ya pareita atisunman mochilitas ninchek, ¿sí? Entonces, hay que nampaj, mana achanchek, hermanos, ni, pero Jehová Dios, ¿sí? Wakichiwanchek kunan manta pacha, ¿no? Entonces, chaita, listo cananchek tian, wakichiskas, hay que nampaj, ¿sí? Maizuma. ¿Cuáles, hermanos, ni? Chantapis, asamblea manta parlaspa, Kai domingo, pasas domingo, capuarganches chay asamblea, ¿no es cierto? Piscunachus mana sumasta capuarganchechu o ichapis mana sumasta señal o mana kawaita terganchechu chayri, entonces, mañariway, ¿ya? Ancianos man, ¿no? Chay picachan hermanos de Ne, hermano John, o no gaman, entonces, pasaris caigo chay streaming hina, ¿no? Video pijina, piscunachus mana kawaita aterganchechu. Bueno, chay anuncios carga, hermanos, ni kunanga usta keita tukuchanapa takrismo, ¿ya? Kaitaki kashan número 4. Kaitaki kashan número 4 y sutikun kaitaki Jehová Dios min michiwahmi. Kaitor cosa kashan Salmos 23, ¿sí? Chantaos mañakuiwan tukuchanapa min karizon, hermano Chesta Marco, por favor. Oración Juan Tucuchapuas. Canción número 4, casi. Kusei Juan Takirinach. Thank you.
Munasqa tatayku Jehová, kanmanta mañakuyku, matachus kaychis yachakurqayku chayta, sunquykuman churanaykupaq Jehová. Maytapuni qan kallpachawayku, may hatun munakuyniykita rikuchiwayku, kallpachawaykupunita, kay hatun tantakuykunanejta, imaray kay tipan semanaspi mayta kallpachawarqayku Jehová. Y más chus arreglos astawan ñawpaqman tiyan, y chayta bendicionniykiwanpuni Jehová ruwakuchun, allinta lluqsinan. Utuchakuyhina o familiahina allpantinpi hermanosniykuwan, karupi kaqtinkupis, Jehová pantapuni hatunchayku, pantapuni kasukuyta munayku, kay sara tiempo. Kanmanta mañakuyku perdonniykita huchasapa runaskayku, sapadía ñawpaqaykipi pantaykupuni. Perdonariwayku chaymanta Jehová. Kaytata uyariwayku, wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Hola, hola. Hola, Gabriel. Hermano Marco. Hola, hola, hola. Marco, buenas noches. Hermana Lajita, hermano Gravel, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. A todos y a todas. Marco.